Meron na ko ko sa kanigi. Ako pa na puwi na ko ra esa. Sila ko tromo lang na beraw. Hindi ka man mo bigit ko ra Miguel. Esola PCAA ang marami maliwag ka belaw lo sa ak na ko ra Miguel la English. And meron esan. Meron esan ya sola meron esan ya atara ra direo. Man maasif, man soal, manukoto ka na Miguel. Magmagatak ka na, bigyan na urugay, wasin podo suba English. Kaya, pagkaya masay, mangmong. Kaya po nga, sense ang alisaak, nolisaak na past tense. Nga sensa nga past tense sa watiyagid. O aya walk in present. E kaya hindi mo past tense. Matirewa si Otia matin, man maralbeot. Apon mereka klase orang bermain, apa kaya urur, murah, hahaha, mengas arun dengan masya si urur kaya ngarang urur ni, direo, mato kari kar elir om tore lobi iba binem, masya nga po sa urur kaya, aktiluk po na klase, kau tiang matang mo kaya tora brigel dia kaskulen, se pasten senang mo break, mo urur dia al haha. Kira ini mengoh, hahaha.